Bakça vakıtı bakçanı karamışı yaramay. Қолында iki тояқ, üstünde алсу тістегі жеңсіз үз киімі. Йоғым тышым көп болғанлықтан яшелше төтелері даими қарап тұруны таләп ете. Шуңа да ул иртен иртүк бақшаға ашыға. Сәлимә Хәбибуллина яшьли ятим кала. Үсмер кызны сугыш чорында сыный. Язмышы җиңелләрдән булмаса да Сәлимә әби бүген дә кир күңелле, һәр чак хәрәкәттә. Yazan bir manik, matik gerek, anınca kız vakıtta işlegen indi ben. Allah'a şükür bezdik. Burada balaları, 40 yıl yetim kaldı, biz 5 bala bile. Сәлимә әби бакча чәчәкләре ярата, аларны вакытында карау яклы. Теплицасында татлы барыш, кыяр өлгергән, помидорлар да җитешеп килә. Karaba gerek, kurban olsa sosilerge dik duram. Sürengele vereyim, içlerim pişirip bitireyim. Районнан вәкил килә дигәч тә күлмәкнең иң моторын киде әбиебез. Bugün kendi özlerinin motor юбилейларын belgilep ötüşe bizim tol veteranlarımızga ilimizin başlığı Putin isminden şunday kutlaw telegramması kele. Biz ana sizge tapşırabız, ana indi saklabız, balalarımızga, anılarımızga gururlaytır, yüceltirsiniz, yeme? Ana katlarımızı ana kıstırıp durabız. Bunlar şunda kıstırıp durabız ayı. Nasıl indi rayonumuz başlığı Alman Salim Sakmetçin isimden kiçkine sizge 3 tane yaş, yeme? İsen sağ olun, her vakitte şulay. Rahmet. İsen sağ yaşarga nasip olsun, bağlarının rahatını görürge nasip olsun, bakşalarda yerige nasip olsun hele, kontrolde de bütün dersene. Her vakit şulay Türkem ağabi bulup yaşayınız, yeme? Нурлаттан килгән кунак белән дә җылы аралашты Сәлимә әби. Küt bakarına gelgen hizmetini verip yaşadım. Yaşayıp götürsünmen gelgendir. En ağırlıklarını uzup, bana şu yaşa cidkenmin. Nesi cidkenmin bilmem, yüzünde bilmem. Benim eteğim 40'ta bilgen, yani 52 yaşında bildim. Malayım da yaşayayım, kızım alıp getip Çarlı'da tuta. Bu yıllarda kışını anda çıkam. Bizim Zurapa indi en Zurapa, en kadirlisi, aninin apası olmayın bizning. Bizni öskende indi pek yaxşı ettirip, jantықләбістірді ол. Аның усал вақыты да болды, керек вақытта әйтә дә біләйді. Шуңа күрә инде біз анарға әзірек ачу итәйдік, зиян итеп бирәйдік. Хәзер менә бөгенге көндә 5 туганнан безнең шул бер Зурапабыз калды инде. Аллага шөкер, біз аны инде күз карасы кебек саклап торабыз. Сюжетыбыз геройы утырып торырга күнекмәгән, кунакларын озатты да ике таягына таянып кабат бакчасына ашыкты. Хәрәкәттә бәрәкәт дип бит үзе дә.